I poslije me ljudi, baš danas radim nešto što dugo nisam radio, gaming show petkom. I danas ćemo pričati o igrici, zove se Buckshot Roulette. Kao što možete da vidite, igrica je nova, baš je nova. Pa evo, predstavim drugo šutanje. Igrica je baš nova, 2023. godine je napravljena, ja mislim. I igrica se radi o ruskom ruletu, kako da kažem. To je ruski rulet, ali sa nekog monstruma i imaš shotgun i dobijaš iteme koje možda ti pomognu. Naprimjer, pivo, ono ti daje da reloadaš šotku. Nož, on ti preseče gornji deo šotku i sad umjesto da djela jednu energiju, djela dve. Sad ću da vam pokažem igricu. Igrica kida. Mislim, nije nešto baš duga igrica, ali ja sam je prešao za negdje 15 minuta sam je prešao. Malo si pivnemo sok, pošto kad pričam mnogo grlo mi suvo bude. Sad ćete vidite gameplay ove igrice. Evo loading screen. Ovo bi trebalo neka horror igrica da bude, ali ne vjerujem baš nešto da je horror. Idemo na start. Vidite, imaju metkova od shotguna. Imate sve što želite u ovoj igrici, baš je dobro. Evo ga. Kao dole neki klub. Kliknemo na vrata. Evo dole klub. Najbolje je što ne čujete šta ja čujem, pošto je previše glasno. Ne mogu ni samog sebe čujem. I evo ga ovaj monstrum. Please sign the waiver. General release of liability. Mi će se nazovemo Peke. Ajmo, prva runda. Inače, ja sam ovu igricu prešao. To sam već bio rekao, što sam glup. I baš je lako bilo. I insert the shells in an unknown nešto. Sad mi uzmemo šotku. Prvo ide dilera. Sad te vidite. Jebem ti sunce. Jebi ga, što beše. Glup je. To je to, glup je. Što volim kad su glupi. Gledajte kako se ružno smeje. U mene. Pošto neće ja pukne, sad će vidite. Eto. Sad će onda stavi još metkove. 3 live rounds and 2 blank. They enter the chamber in a hidden sequence. Prvo njemu. Znao sam. I ovo je prvi nivo pređen. Vidite koliko je lako. I što pobeđujete, onako više muzika u background postaje disturbing. Sad dajte mi dobijemo. Dap. Nož. I pivo. Ok. One live, one blank. Pivo. Reload. I sečemo ga. I palimo u njega. Jer vidite, plavo izašlo i u plavo nema ništa, samo u crveno ima. Što mi smiješno, koliko ga raznesemo. Sad sam možeš heala sa cigarete. To je mali problem. I da, regeneratuje se gornji djel šotku. Pivo i general release of liability god. I opet pivo. Bem ti pivo. Beer. Dobro smo, sad pucamo u njega. I ovo što gledaš kroz njega tamo ispred njegovo pivo.
To kad udariš, to ti pokaže ko je metak i ako je crveni metak, onda ga upucaš, a ako nije, onda ne upucaš. E pa glup je. Izbacio je dobar. A, on u njega pucao. Dobro, ima više smisla. Daj mi meni to da mogu u koji gajem. Aj, imam bolju ideju. Sad mogu da ga one-shotam. Ali ajmo da ima. Idemo probir. Izbacimo unalive round. Uzmemo nož i sečemo. I opalimo u njega. Ne, pa to je to, brate, ode. Njom. I to je druga runda gotova. Prelako. Treća runda. Evo ga. Long last we arrive at the final showdown. Yes sir. No more defibrillator, no more blood transfusing. Now me and you, we are dancing on the edge of life and death. Sad ćemo proseći ove njegove, a moje neće. Activate the better. Evo ga. 4 items each. To je to. Ove rukavice handcuffs ti daju da on skipuje turn. Znate koliko to je dobro. Sad ću vam pokažem zašto. Handcuffs. Dealer. To je to. Moram u sebe. U stvari ne moram, ali hoću u sebe, pošto nema više ovih crvenih, pa onako. Sad pivo. Izbacimo to. Opet imamo ovo. Opet smo ga dobili. Cigareti će vam pomognu. Što ih ima. Nemam pio. Plav je. Plav je. U sebe. Sad će crven bude. Da vidimo. Seri, dalje plav. Ne! Zezno sam se, ljudi. Zezno sam se tako lepo. Ajde u njega. Ne. A hila se stoka jedna. Inače ovaj zadnji deo će bude malo teži, pošto da, puno stvari ima. Ne, sad će se ovo da mu puca. Ne, gotov sam. Eto ga. Sad se revivamo. Ne, pa, jebi ga. Sad će opet da mu puca. Ne, u njega će. Pa ode. Stoka jedna, pa ne li ja treba napucam? Sad će u mene. Ja vam kažem, sad će u mene. Da, poznao sam. Tako ga usere igrica, brate. Ne boj se bez sekcija, ja healam. Bez problema. Cigareta jedna. Druga.
Uperimo u njega. Mislim da bi trebalo još jedno bude. Da, pravo sam bio. Malo mi je čudna grafika ove igrice. No trebalo bi imam, brate, 4 iteme. Naravno. Sad dobijamo 4 iteme, dobro. Cigarete. To. Da je pivo, brate. Pivo naravno. Prvo se healam. Opet se healam, da napunim health. Pogledam. Crvenije, to je to. Presečemo. Skip. I lagano u njega. Tras! Aha. Opet u njega 100% neće bude. O, 2 puta za red. Koja sreća. A heala se stok. A dobro, imam samo jedan heal. Ja imam dupli health od njega. Ja sam gotov. Izbacio je dobro metak. Možda neki jedan puca. Ode. To je bilo... ja sam mislio da će me pogodi. Dealer. Pa, laganini. Još 3 health ima. Ajde nabrzo završimo da ga cepamo. Pivo na chicken. To će vam pomoći. Okej. Dobro, nema cigarete, to je dobro. Izbacio ovaj plavi, ako ima plavi. Ne, crven sam izbacio. Opet izbaci. Plav. Izjazno sam se. Skip. Oko Uno da igram, brate. U njega. Nije. Ajmo i sve ćemo pa da vidimo šta bude. Daj Bože. U njega. Ajde. To. Još jedan health imaš, batice. Ne kezi sebe tako je, svako jedno. Are you ready? Yes, I am. Pa sad će sve iskoristiti, sad će... da, on to radi. Ali znam ima još jedan health i nema healovi, tako da... Malo glup što to uradio. Plavi je metak, batice, ne boj se. Uradi mi skip, da bog zadnji da mu bude. A, gotov sam. Nas. Predvideo sam. Sad opet možda me gađa. U njega će. Srećni. Sad si gotov, batice. Sad si gotov, sad ti ima raznesem. Sad ćeš skill play. Da si healam prvo pre nego što ga raznesem. Plavi 3 i 4 crveni. Da. Još jednom. Izbacimo metak. Skipamo turn.
I za finale, jednom za jedno. Bah! I naša pobjeda. Ljudi, to je bilo to od ove Buckshot igrice. Igrica je mnogo dobra. Meni se baš sviđa. I sad ćete vidjeti, sad dobijamo kovertu i sad ćete vidjeti šta imamo u koverti. Pare! Yes. Puno para. Kako je lepo preći igricu i znati da si razneo bossa. Koliko para sam zaradio? Prošli put sam bio zaradio 55.000. Sad sam 65. 10.000 više sam zaradio. E pa ljudi, to je to, nadam se svidao klip, da je izbacio vas igrice kad završite. E pa... Pozdrav, nadam se svidao klip.